Pozdrav braćo, dobrodošli u moj novi video i naravno prije početka samog ovoga videa želim da se zahvalim braći iz Pitstopa, odnosno Farsu i Anisu koji su odradili fenomenalan posao na Avdagi. Odrađena je keramička zaštita u trajanju od 3 do 5 godina, dubinsko čišćenje i troslojno poliranje laka. Znači Avdaga je bukvalno kao gledalo, spremanje sa skupova, spremanje sa potencijalne pehare koje dolaze i vidjet ćemo, jebi ga. Ali pozivam vas sve koji gledate da odete prvi link u deskripciji na njegovu Instagram stranicu, da im odradite follow, pružite im ljubavi kao što su oni pružili prema mome autu. Stvarno je fenomenalan posao odrađen, preporučujem svima iz razloga zato što sam ja sam probao i ja iskreno sami znate koji me gledate već duže vrijeme da ne preporučujem ništa što nisam sam probao. Momci su stvarno fenomenalni, za 10 što bi se reklo. Cijene su pristupačne, svako koji je u mogućnosti da odradi ovako nešto na svom autu, Pitstop je izbor za vas, podržite im, pružite im ljubav, zapratite im, a mi se gledamo u nastavku, braćo. I pozdrav braćo, dobrodošli u moj novi video. Prije svega želio bih da vam se zahvalim na nevjerovatnoj podršci koju pružate ovom kanalu, stvarno ubijate sa pregledima i svime, a meni je jako žao zašto nisam malo još aktivniji na YouTubeu i da vam snimam kontent, ali što se tiče Avdage, dosta toga se odradilo, sve ćete to vidjeti u nastavku. Avdaga brutalno izgleda, ljepši, spremnije za skupova, idemo, što bi se reklo, u nove pobjede. Sad je Avdaga zaprljan i to ću vam objasniti, ali želio sam prije svega da vam pokažem da smo vratili konačno znak na Audiju. Jo, kolike su mi noge vratile na ovom ocijaju, jer imamo prelijep zalazak sunca i zato smo evo ovdje došli da vam demonstriramo kako Avdaga trenutno izgleda. Nažalost, malo je prljav, ali sve ćete to vidjeti u nastavku, to je ciljano tako sve bilo. Vratili smo, braćo, znak na Avdagi, stavio sam pool na TikToku i na Instagramu. Ko me ne prati, neka ide u deskripciju, neka me zaprati, da budete ažurirani u svemu što se radi na Audiju, jer prvenstveno tamo se prvo se objavi pa onda se dođe na YouTube, ali eto da vam ne duljim oko toga. Glasanje je bilo da li vratiti znak ili ne. Glasanje je bilo 200-200. Da i ne. Ja sam na kraju ipak morao sam opet odlučiti da ga vratim i odlučio sam ipak da ga vratim. Čisto eto da i taj fazon isfuramo. Zašto da ne? Meni iskreno lijepo izgleda sad za sad. Kad prođe neki određeni period vratit ćemo, stavit ćemo crni, pa i to kad isfuramo skinit ćemo opet. Čisto nek se nešto dešava, zašto da ne? Šta smo mi to odradili na Avdagi? Sad ćemo to da vam pokažemo, ali prije toga prosulo mi se ovo u gepeku, nažalost. Ali nema veze, ajde vratit ćemo, nije neka zafrkancija, srećemo sve. Auto je već 4 dana kako je prošlo, kako se sve odradilo. Nije se niko vozao sa mnom, ovo sam ja malo izgazao, to ćemo sad sred. Sjedišta čista, mat namazano, vratila se na fabriku. Pitstop braća su ovo ubila, znači braćo, volan je sređen. Sada konačno možemo prelaziti prstima i da se ovo mijenja kako i treba Alcantara da radi. Šta smo još to odradili kod brata Emina, M-Chip Tuning. Kako ste gledali prirodni video kad smo radili needle sweep, odradili smo kazake u bijelo. Nisam taj dio snimao, to je na TikToku bilo objavljeno, ko prati zna, upućenje. Gledajte samo ti detalja. Gledajte šta su braća iz Pitstopa odradila. Ljubi vas brat, još jednom hvala vam za nevjerovatnim poslom koji ste odradili. Sjedišta su vraćena kao fabrika. Koža je jednostavno, perverzija ispala, a samo čekajte nazad da vidite. Nazad nema više onih fleka, ovo su dlačice što ja idem na posao, postavim jaknu i onda se ovo malo pokupi, ali ništa strašno. Linije su i dalje tu. Bukvalno, braćo, ljudi su odradili brutalan posao. Sjedišta, gledajte, ovo je prije bilo, kako da vam objasnim, ko je gledao onaj video kad sam vam pokazivao, i ovo je Alcantara, samo što je Alcantara bila siva više. Sad je vraćena u fabriku kako i treba da izgleda. Ovo je, braćo, znači nevjerovatno kako je sve ovo ispalo.
A samo da vidite kako je tek ispao Audi i koliko se tek sad možemo ogledati na njemu. Nažalost sad je prljav, ali to je sve sa namjerom iz razloga jer želim da vam demonstriram kako funkcioniše keramička zaštita na Audiju i da vam to prikažem, što bi se reklo, iz prve ruke. Farovi su staklo, znači, hoću reći ogledalo, stvarno je nevjerovatno. Mogu se ogledati gdje god da, što bi se reklo, pomaknem telefon. Ovo što vidite, ovo je nasloga keramičke zaštite. Auto ne smijem da perem nekim hemikalijama, niti ništa da nanosim narednih 10 dana. To jest još jedno 6 dana, već je prošlo 4. Smijem samo da ga sapiram vodom, dok se sve ova keramička zaštita ne upije i sve to, bla bla bla. Felge, klješta su braća očisla. Ja sam mislio da će im morat malo obnoviti za skupova, ali ipak nije bilo potrebno. Stvarno je sve brutalno ispalo. To ću vam sve detaljno pokazati kad se opere, da imate pravu demonstraciju kako je ovo sve zapravo ispalo. Šta mi je još došlo? Naručio sam sa Temoa ove mrežice koje se lijepe vamo, da mogu ovo sve da složim kako Bog zapovijeda, da se ne mučimo više s ovim neredom i to da sredimo. Očistili su braća čak i dole, sve je ko fabrika novo, pošto ima sa stvar ne mogu da izvadim. Zimske patosnice smo oprali, njih ćemo da izbacimo, sada ide ljeto, ljetnije smo ubacili. Stvarno braće, ja sam prezadovoljan. Nije se niko vozao sa mnom, zato je čisto i dalje ovako. Čuvao sam za videa, ali sjedišta, braća, vama ne mogu opisati, ona su vraćena u mat boju. I to svima preporučujem da mažete mat ovim stvarima koje imate, jer fabrički oni trebaju da izgledaju mat i to se najbolje primijeti na autu. I šta braćo, sad idemo da peremo Audagu, da demonstriramo kako ova keramička zaštita zapravo funkcioniše na Audagi. Sad ću braćo iz prve ruke da vam pokažem. Ovo sam naručio isto s Temom, marku sam platio, tako da imate i tu opciju da ne plaćate kod nas 15-20 maraka. Kad je on to isto plaćaju. Kazaljke su sada bijele. Brat Emin je ubio posao. Ja se iskreno nadam da će se i vama ovaj detalj svidjeti, jer s obzirom da sam planirao da mijenjam svu unutrašnju su LED, pa eto, zašto da ne za početak da bude, ajmo reći, sat kazaljke u bijelom. Meni je iskreno prelijepo izgleda. To smo snimali i objavili na TikTok, ko ne prati nek ide nek zaprati. Sada idemo da vam demonstriramo na Audagi keramičku zaštitu koja je odrađena u pit stopu. To sam sve objasnio na početku videa gdje sam pravio uvod. Njih možete da zapratite, evo opet ovdje ću staviti Instagram stranicu, naručite sebi termin. Momci su stvarno fenomenalni, velika pohvala za Farsa i Anisa. Stvarno, braćo, ubili ste posao, Audaga je vraćen u fabriku, bolji nego što je bio, sigurno. Sad ćete sve da vidite kada odemo na autopravonu, pošto opet sam vam naglasio, ne smijem auto da perem hemikalijama, smijem samo da ga sapiram vodom naredni period, ali nije to ništa dugo, to je samo čisto da ova keramička zaštita se upije, da bude kako treba. Sve stavljena je keramička zaštita od trajanju od 3 do 5 godina, s obzirom da imamo sad titanijum proizvode i ove peškire, mikrofibirne krpe. Ja sam siguran da će ova keramička zaštita kod mene, ako auto ostane, trajati sigurno svih tih 5 godina, iz razloga jer sam ja teški pačenik i redovno perem svoj auto i perem ga kako treba, tako da apsolutno neću imati problema sa tim. Šta sam još želio da vam kažem, sljedeće šta se sprema, ja mislim da niste ni spremni na to, ali nek vas grize savjest da imate šta da gledate. Ali eto, mogu vam reći, trenutno što će biti sljedeći video jeste mali servis na Audiju. To nam stiže sutra, preko sutra, pošto je danas i srijeda. Uglavnom u subotu radim, da ne bi zamiješao šta pričam. Vi kad ovo budete gledali, vjerovatno će da bude četvrtak, petak. Ali sve u svemu, braćo, sad ću da vam demonstriram dok je još dana, da možete da se ogledate i vi na Audiju kako ovo se zapravo izgleda. Evo ga, braćo, ubacimo za 3 marke da ga isperemo vodom, da vidimo kako keramička zaštita funkcioniše na Audiju. Predsjednut ćemo ispiranje, da izađe prvo ova pjena što je ostala, ako ima. To je to.
Ovo je boli. A nema šta, brać. Ovo je boli. Kao što ste mogli da vidite iz isječaka, ovo je fenomenalan posao odradilo. Bukvalno samo sad mogu bukvalno upalim auto da se provozam, sad će voda da spadne sa njega. Pit stop, like. Ovo je bolest, braće. Da. Idemo sad da ga izvučemo, da ga osušimo, pa da vidite kako to izgleda zapravo. Izvukli smo auto, kao što vidite kapljice same samo slijevaju se s auta. Ipak ćemo da napravimo jedan krug, da ga malo poguramo, pa ćemo se da vratimo na praonu, da ga osušimo. Ako gdje šta ostane, da vidimo zapravo koliko ovo sve skida i kako radi svoj posao. Ne znam koliko vidite iz priloženog, ali već dosta stvari je spalo s auta i sa stakala i lagano i dalje spada. Samo što meni trebaju dvije ruke da šalta i da mogu da vidim koliko će najviše da skine ovo vode i svega. Evo, vratili smo se nazad, provozali smo se krug. Spalo je, braćo, skoro sve. Samo što su bile kratke relacije, kao što možete da vidite. Ali ovo je bolest, braće. Bukvalno, nabavio sam čak sa Temua kompresor mali, nažalost nisam ga ponio, ali on bi bio sasvim dovoljan da se samo ovo otpuši ostatak. Ali stvarno, evo vidite po faru, vidite ovdje, nigdje ništa nije ostalo, bio je sav prašnjav. Ovo je, braćo, nevjerojatno. Auto je ko ogledalo. Sad ćemo ga mikrofiber krpom i stanjuma prebrisati. Imamo sad preparate da sve ovo možemo održavati. Pa da se bacimo na posao, braćo. Avda ga je osušen, gotov. Cakliji se sve, braćo. Ovo je bolest. Sam možete da vidite kakav su posao braća odradila. Ogledalce. Ove flekce što vidite, to je keramička zaštita i istog razloga ne smijem da pjenim auto, to jest odnosno da koristim bilo kakvu hemikaliju, da ne bi to šta se poremetilo. Treba da samo odstoji još nekoliko dana, da se sve to upije kako treba. Avda ga je brutalno ispao, ja sam pre zadovoljan. Gume smo namazali, naravno sa pit stopovim titanijum proizvodom. Pit stop, evo, potrefilo se ime njihovo. Veliki pozdrav za braću koji su mi poslali ove proizvode, da mogu da nastavim da održavam Avdagu. Gdje god se primaknemo možete da me vidite. Avdaga je postao ogledalo. Ovo je jednostavno bolest. Šteta što je nam je sunce zašlo, vidjeli bi me skroz kako treba. Ali eto, ništa braću. To vam bilo to. Ja se nadam da ste uživali. Da vam se i ovaj znak sviđa što sam ga vratio. Jer bolesno izgleda sve ovo. A mi se gledamo nekom drugom priliku.